Big news on massive one. Nukuri kubabaza ariko abakunzi ba Chelsea mukumve. Imikino 10 mudatsinda Arsenal ni myinshi pe nakayabo. Itatu mwarayinganyije indi 7 yarabakubise. Abatoza banyu batanu baheruka kubona akazi mu ikipe ya Chelsea nta numwe urabasha gutsinda ikipe ya Arsenal. Ikipe irabashoboye pe. Ikipe irabashoboye no minsi irabakubise ibigirijeho nkana. Ariko disi narabibonye ukuntu baserebuye afana wa Chelsea cyaje munganya ukuntu nabonaga kabisa mwaserebuye hanibaze se byagenze Chelsea ko yahindutse yanganya na Arsenal gaserebura kumbe ni imibare. I feel you Arsenal rwose akori ya muruzini yazigaranzura amaherezo ntatinda ukuntu akora ibintu ukabona bizakunda mu minsi iri imbere nahabwa icyizere. Ariko ino myaka ritete cy'abakoze arabashoboye pe ni inkoni. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Abasore b'ikipe ya Chelsea batakaza umupira bazi ko umukino warangiye gatoya. Bararageza bajya kwataka bose arawakira Arsenal. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Barekura umupira atembera gatoya cyane ugera kuri kino bikayi. Kaya Vesa arabanza arababwira ati mwebwe mwaje mireti we. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Abasore b'ikipe ya Arsenal barekura umupira gatoya cyane yitwa Leandro Trossard ku musaraba witwa Declan. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Declan neza cyamekera umupira musatwa Kaya Veteria. Kaya abanza birya gatoya cyane acenga n'umunyezamu atarakame igitego cya Arsenal. Arsenal kimwe Chelsea ubusa aggregate ya 6-2 nako 4-2 da. Pampa nziza ku bana bose. Byanjwe Kaya Veteria amuhaye umupira umuntu bita Declan neza wasokipe ya Chelsea barimo bajugunya umupira match over rwose tirarangira. Igera kugaragara nk'ubu ngubu iminota ikipe yakirya yaza Peter Banks kiminota ariko Chelsea yabonye imajije iki urabaza Peter Banks kira minota yindi yayirekeye iki ko munani ko niri 6 ntabigeze uhagarara yongereyeho umwe wa undi bajugunyaga baro mu kibuga yaberetse ati ndawongeraho umwe. Ahubwo abasore ba Chelsea ikintu bo babonye batangiye guterura imipira kandi bitewe n'uriya mupira kukurera garuye gukorera birangiye bikabirangiye ikipe ya Arsenal igeze kuri finale ya Carabao Cup tsinze home and away Wembley. Ubwo itegereje kuzareba ejo hagati ya Manchester City ndetse n'ikipe na Man City rega nayo yageze ni tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu na City nayo yageze. City yageze ntabwo bambwira ko ejo ni Newcastle yatsinda ibitego bijyana komeze barayisaba gutsinda bibiri bakajya muri extra time. Igihugu cya Espagne Albacete nayo irangije itsinzwe 2-1. Barcelona basezera ku bitego 2-1 kandi Albacete niyo yansezereye cyane ubwo nawe uri kubiri ibi nyine no bitaragabanyirije urugendo. Ibyo nguko rero ati abantu bari kuri FM twababuze neza yo nyangane baraza kubikora murabizi muri bino bihe by'imvura buri afwadi babigoye barari byanyereye ibyo mase nk'umubizi mwebwe iki kitagenze kuri uyu mugabo yambaye rinete yazivaniragamo iki yavanagamo icyo marinete njye ahubwo nabonye njye ndikora umuntu yabyegeka kuri rinete pe njye nabonye ahubwo ya setup ya mbere yari njye ndikora umuntu yabyegeka ku marinete yakuriragamo iki
ngiye setup ya mbere nabonaga ari nziza pe ko nayo ntiyatsinze rega rumva icyo umutoza yari yagerageje umutoza nyine yagerageje yasetinze setup idatsindwa aravuga ati abonye bidaje avuga ati none none nkore indi yo kwataka cyane kandi aratatse cyane nabikubwiraga ndakirya ariko ngibyo nguko rero uko birangiye bikabirangiye rero Chelsea itsinzwe igitego cyo kubusa mu kintu banza yatsinzwe 3-2 ati tubyegeke kuri rinete za nabikubwiye nabarujyanitse ngaho sinakubwiraga hari imvura rega rinete mu mvura ziba zijyamo amazi so gushimire Fuad gushimire kwitabira umurimo sawa cyane abakoze ejo tuzabagezaho n'umukino wa Man City ndetse na Newcastle United nawe urahari hano kuri BND cyane santi sana sawa heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama. abasore b'ikipe ya Chelsea batakaza umupira bazi ko umukino warangiye gatoya bararegeza bagiye kwataka bose arawakira Arsenal. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama. barekura umupira uratembera gatoya cyane ugera kuri kino bikayi Kaya Vets arabanza arababwira ati mwebwe mwaje mireti we Baby Steps pampa nziza ku bana bose. abasore b'ikipe ya Arsenal barekura umupira gatoya cyane yitwa Leandro Trossard ku musaraba witwa Declan. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama. Declan neza cyamekera umupira musatwa Kaya Vets Kaya abanza birya gatoya cyane acenga n'umunyezamu atarakama igitego cya Arsenal. Arsenal kimwe Chelsea ubusa aggregate ya 6-2 nako 4-2 da pampa nziza ku bana bose. byanjwe Kai Havertz amuhaye umupira umuntu bita Declan neza wose ikipe ya Chelsea barimo bajugunya umupira match over rwose tirarangira igera kubwiraga ni nk'ubu ngubu iminota ikipe yakirya yaza Peter Banks minota ariko Chelsea yabonye yimajije iki urabaza Peter Banks kira minota yindi yayirekeye iki ko munani ko niri 6 nabo bigize uhagarara yongereyeho umwe wa undi bajugunyaga baro mu kibuga yaberetse ati ndawongeraho umwe ahubwo abasore ba Chelsea ikintu bo babonye batangiye guterura imipira kandi bitewe n'uriya mupira kukurera agaruye gukorera birangiye bikabirangiye ikipe ya Arsenal igeze kuri finale ya Carabao Cup sinze Homanda we tsinze Homanda we Wembley ubwo itegereje kuzareba ejo hagati ya Manchester City ndetse n'ikipe na Man City rega nayo yageze ni tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu na City nayo yageze City yageze ntabwo ambwira ko ejo Newcastle yatsinda ibitego bijyanye gukomeza barayisaba gutsinda bibiri bakajya muri extra time mu gihugu cya Espagne Albacete nayo irangije itsinzwe 2-1 Barcelona basezera ku bitego 2 kandi Albacete niyo yansezereye cyane ubwo nawe uri kubiri ibi nyine